ki khubor ka Batisi TV lawan Rashapi da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong. Admissions are open at BDW International School. Enroll now. Uba proses di Saukmi MLA jangka Maulai constituency kumukongsan hagas ngisat jan ke arpu hunyo terik ubenai naiwing arajara arpuwei ula pli ya umat saken mau jangka Mother Teresa ham Maulai Mauro kadba upadar Telesporus Nonglang SDB uparish priest ke Saint Dominic Saviour's Church Maulai ulalong kum sumbut kongsan ha ka ula shimni ka bentaman kerku ya uni umat kani ka jingpli ya umat kalong ru shibenta jong ka jingrakhi ya ka jingdap san postnem jong ka Catholic Managing Committee Maulai Mauro hagari ka skila don langru uba stilin dekhar President jong ka CMC Mauro rangba asnong uba Peter Lamari uba marbot dekhar ki phadar ki sisters bat kiwei ukongsan usembot kongsan bat kiwei kila shem ni ka benta ban thangru yo mombati kum ka dak ka jingpli ya ka jingrakhi dap san postnem badru ha ka jo ka por ka jingpli ya umat jong ka Mother Teresa haba ai jingkran ha ka jingelang bala penno ha phalau jong ka Salvatorian Society ka badai ka jakapuli ki phadar ha mauro uba piti saukme ula penpau banado ba ula job kumu MLA ula perkhat ka ei ka ba unle ban sa ken mau bat kalawan ha ka jingmut jong u ba udai ban ai kerteng ni ka surok Maulai Mauro hado renja da ka Mother Teresa Road hagani ka sgi MLA ula pentip ru shiki pat ba baya ka surok na Mauro ter lingba ka sing japung mau kunro mau tawar shado renja la itho da ka Mother Teresa Road bala itho ru da ka sorkar haga kerteng ukpa berukun berumensim bukut amen utrai undan berangkat beti ko pepengai bi bro ilo belang hang de ka kerteng jung utrai bala khat na be rengi ban sibenta hakani kijing le nyam ni wan menta kasngi ban kurku yau nu mat jong ka Mother Teresa bukut balong kadak kashin jong ka jingai Kristan jongi tungin phai show try lamba ka asylum jong ka Mother Teresa menta ban kerpai de jingar khu jong u halor kalni ka lempung ka bangilum lang menta ha ka ni ka simsi ha ka shnong ka thau par ka pare jong hi barokwe ulang ka jing tai ba mi da ka bor perkhat per kisap ki phong ba mila ai ha ki breu Kuni umat ya kabala sain na kimar khandau kiba mehi mela ai hangi la kalalong kasur kabatyang kabanwer ya ki khun changni banwan kloi sakaying kantang changni kanai buram ya ka kimi bakrau changni to kan khu krudo ko try yau ni umat jong kamara Teresa to ai bakiru kibawan nang ni banduai bat banlenyam haka kertang chongbe kibayat lengba ka ni kajaka lengba ka ni kasurak kinyo sawa kasur chongni kin skaw ba medal lang bat ki bat mekular kani kasim si kejongi kebalas dang nadu usnem syajar khandai spa nyo phuai bat mentau usnem ngidap san posnem thik ha kejingai kejongi kebalawan poi ha kani kasnong Maulai Mauro na kabenta kani ngaku aban ai khublei ya kitu ki Kristan beningkong bat kinong yalam ki beningkong kum iba Bensen Khan ibalong inong prat lenti beningkong bat kum juru ya irang ba balang beningkong iba Angelus Lingdo nong pure belabam kwa Edward jung blei iba ngiji khot iba pren ki bala prat lenti bat bala mai phang ya karai dam ban penroy bat penne ya kejingat Katolik hapo kani gasinong kabaar pan hau te umat jubili ngilabo ya ka Mother Teresa bakut baling ibu ya kedor jong ka Mother Teresa bakut hau te umat kadau kolong pada kejing trai sitam jong MLA beran buram jongi ilala ban penyok kerteng ya kani ka surong nadu nang ni nasionong jongi Maulai Mauro sadu renja haka kerteng jong ka Mother Teresa bakut ya kani ka surong mensuala jutep kum ka BIP road ndrai menta
nadu usnem ar hajar kat kendai ya kani ka surok la ai kerteng no ha ka Mother Teresa bakoi tena kaliang jong ka simsi ni kwa ban ai ke jing kublai ya MLA nak benta kani ka kam ka bakra ka bai lale da ka bai la ai jing ya ka sarkar ban bu kerteng ya kani ka surok da ka ri khoi jong ka balang ke jongi nak benta kani ngakwa aru ban ai kublai kerpang MLA bran buram jengi ibla bersiap ki jing perkhat ki jengi ban bu ya utai umat nadu bang empat sedang ya usnem jubili aman kapor bang ya kendo ye iju penpau iju ong bai terang ban bu ya umat jong ka Mother Teresa hapok kani ka senang ke jongi dementa kasngi ka Golden Jubilee Celebration Committee ringkat bat kejing rap jung MLA ngilala ban penurlong ya kani kejing kwa kejong ngisngau dan bakru hadu kata-kata bengiolat ban bu ya kani kadur jong kani kariu khoi hapok ka senang kejong kani kan penken mau yang ipai kerungai bat kiwi ki pradok ki prasnam ki prasnong ki prathau jungi ke bejai lenti nang ni ban ken mau ba kejing jungi hakani kasla pathai kamdei bangin tang marwai lane bingkwa ban sup ba tangila de marwai hendrai ngi de ban but ya kijing jong ka Mother Teresa bakoi ka balong ka briu ka ba na ka benta ki wei pat balai ya ka Mother Teresa pan kentang riu khoi namar ha kijing ka jong ka ar pos nem kala ka da kijing riu nyam ha kijing kemen hakajing sngobha hakajing slok ke jongka hendrai hakawai kasni katba kadang syong hakarel nak Kolkata sedar jeling nak benta balik doi retreat kala yok sngow ya kasur jong ublai ke baong ya ka bantrai nak benta ki baduk ki batoi ki bapang ki bastam ki khun swat bat ki basha enok ben kumta ke Mother Teresa kala enok ya kajing slok jongka bat kala seng dak wei pat kajing slok kamla ai kateng Commissionary of Charity Dailing ba dakani kaseng bakala yo lat bantrei ya kai ka bau blai ula kwa ya ka bantrei kala trei nak benta ki baduk ki bakerdo kala yaram ya ki bapang ki basitam kamtam ya ki ki bapang nak jingpang sanyang lingkut kala ri kun swet kala khot ki basa enok ben kala sumari ki temen ki kro ki baki kun ki kti kim trek syu banri ya ki Dailing ba kani kejing tray ya kum kini ki kam babha ya kabaki wei ki kentai ban tray kala yok pediang ru ya ka Nobel Prize haus nem syajar kendai spa nyo pu kendai ka Mother Teresa kala khlano na kani perthai hakasan terik unai lur syajar kendai spa kendai penyo namar bun ba ki kam phla bakala le hakitu ki ba duai ya kejing sai jongka ka balang kala pen kentang ru khoj no ya ka hakasau terik unai lur ar hajar khan riu kejingbu jongi ya kadur jong ka Mother Teresa pok kasim si ki jongi kan pen kan ma man la kasngi ba kejing jongi kamdai tang nak benta ya lade hendrai banyarap lem ya ki wei pat ke badan kam ya kejing arab ki jongi halai ijong ibor ibangila banyarap ya ki tang dak ka bo jong kasim si ngimla ban penyang ya utai umat hendrai dan kinang yarap na selendet kibla yarap yangi ban penyeng yau teiman nakwa ban ai kublai kerpang ya ki i padar nang ni napok Salvatorian i padar rektor pada administrator ba kiwi pat ki padar ki bapek ya kini ke jaka kibla ai sungu bahaya ketai ke jaka bantai yau ni umat lamda maki ki ai ketai ke jaka hagna kaliang jong kasimsi nginum yo lat ban bu yau tei umat ting ai kublai kerpang ya ki pada jong kani ka yeng ki bala ai sungba ya kani ke jaka bat kum juru ya ke dorbar sinong ka bala ai jing ben yangi ban bo yau te uman tingai ku blairu i ba proses ti sau kumi bala pentit ya ke stisu jong ka Mother Teresa bat kum juru i bala ai lailak tingka ban rakhe yau ni usnem jubili jong ka CMC ke jongi ngai kublairu ya iba Edmond di Karnayor ibang jikwat iba idi ibla ais mubhai kitar baro nak benta ya katai ke jingtrei bat kumjuru iba Medarius
bat yaki noyarap kejong i kibla tray mit labat sengi ban pendap jau tray umat hapo artayo kajing rakhe kajing dap san phosnem kajingai haka CMC kalong kabajok ngai kublai yai Father Spiria jong kani ka ying Open Muller Study House Open Muller Study House and also other fathers and brothers of this community, especially for sacrificing a plot of their property for the good of the intention that we all have gathered here. I'm sure, as I said, Mother Teresa is their protectress now. Jumlah keren sa pangumat bakhandi kupajong kari India, ngem siyang apoy perkat, baandon ubriu kummau, ubayat hasla jong kani kaprathay. Nila aruban ong by Mother Teresa, baki kejat jong i, kilapan kentang, ya ka may India jong i, kajeng im jong i, ilapan siyang da kajeng ubi ya kari jong i, daki kambabha jong i. Kipabuan kikali hakanukur kam ke Mother Teresa kapauna ilale ayu ngange bom dan kam manajubat yakum kita ke jingkali mano bom tep bom padiosau syapang jong i kajubab lengkot ke pangalaban ai kelong bailapan kela ya kaprathai barak wai da kajing im jong i ke Mother Teresa kal ai biang ya kipabuan kibakum kini ya kaburam ke ijat kabau blainong pu nong tau ula ai haki nadu menengkong da kajeng e daki dei hok namar kata bangin pensana pensaburam ya kini kabriu jong blai ngem patjio iyo blai henrei haka hak jeng le jeng kam jongka niyo iyo nilaban ong balada ka Mother Teresa bukut kani kalale namar jumuta ubamaka kala syakriyo u hakiripat kadnu tam ublay ukpa bilang jungi dungnya nya buram iwewipat badia kiwede kijing tau jung ublay sibune ingilang borok akiban kapor iladap ya kaban perlong iladap ya kaban bri ya umot jongka jubilee jongka CMC jongka mulai moro Along ay kaburang bakraw yung blay, bahani kasingi ay kaban play, ya kasachu jong ka Mother Teresa. Ausnem arja katra, hadi mga job yang kumemli jong kamulay constituency. Ala perkhat, kay kabenta kumubriw ubarit, ubalay nakabenta kabriw kabakraw. In the year 2018, when I was elected again as an MLA of Mulai constituency, I thought, what is the best I can do for to remember the Saint Mother Teresa wrote? It only came in my mind at the time that I should do something for the Saint Mother Teresa wrote, so that the future generation, even the present, that you will remember her for the contribution all the did for the nation and for a country, even for our state. That's why in year 2018, I write in one letter to Honorable Chief Minister. I met with him and request him that if possible, kindly rename the road from Mulai Moro to that Umranja bridge that we have in the name of Mother Teresa. It takes some time. Before I doing that, I have also to meet with the late Bishop Dominic Jala. I took a permission from him. One day when I meeting with the Bishop late Dominic Jala, when we have for the procession there at Mauyong, I met him. I told him what is possible because I have intention of renaming the road from Mulai Moro in the name of Mother Teresa. I remember the time that Bishop, he told me that you can go ahead without any problem or hesitant from his side. That's why I go ahead with his blessing. But we are very fortunate that in the year 2019, like the previous speaker said, that the government have notified the road from Mulai Moro to Umranja Madamukar in the name of Saint Mother Teresa. The glory
we give to the Lord Jesus, because it is not in my hand or in the hand of anybody. I'm sure that the Holy Spirit, they have already spoke to the heart of the chief minister, and those ministers, they have already been agreed my proposal that this road will be named in the name of the Saint Mother Teresa. Kalau ngay ke basngot nat pada tu ni ke por menta, namar kani ke lenti ke bangi ongi menta, ani ke VIP road ke bangi ong boros kata, dapat ong ke datang ke nakaliang jungi, ke datang ke ong ke keteng sin, ke datang only a nickname. Somebody said that the road from Mauro till that crossing of that Mauro Omsing, that we call the VIP road. Only the very important person they go through that road. But it's not like that we call. It's only a nickname. Kalau sukat keteng ya kata, Nrai isutu kani kete kamdan keteng, kamdan keteng VIP. Nata kadau ngelasim ya kata kabu jungi ya kebangin ai keteng hakasin Mother Teresa road. Publish pun ya ke CMC jolo mulai muro, beda kerku nama tajoki. Sun post nem BNP hakajing syakri jong pi jong blay. Bat kumom ne nakaliang bastin, bat kumju nakaliang jong ki bakren dekat di father teles ringkat badi ba Peter. Ngisongu ya gitu ke ba long kinong seng ya kabalang shlong hang ni hapo jong kabalang di CMC mulai muro. Kami ke blay lekerku terangkat nama dak CMC bala mendep ya ketika program komba kedai banlong. Kajing ku blay kamtam nak beta kirangba, idon kirangba kibla tristom ban pen urlong hadu berdep ya ketika jingtai kum makan long mentah. Pika benda kebesak hala jingim jongi kabandingkong de syap kalong ba gidon kamar long kibriu kibas ngorit. Kambong mena nak kiliang jong kinong kren kibas syakmat. Gidon kamar long kibriu kibas ngorit. Mother Teresa ngis kam gila iya hingila ya puli bahai ka jinglong joka kalong kabriu kibas ngorit. Bat kepriu ke belerit, bat ke pendem baik hapo ke jing peniat, bat hapo ke berkhot ke jing peniat ke jong blay. Masuk ke mana ke jingkan jong Mother Teresa. I like the words used by the Saint Mother Teresa when she said, "We are a small people. We cannot do a great thing. What we can do, a small thing with a great love." Gede ki beri bodet, nimla benda ki bakrau, nek ke bangilia kalong. Dia ya ke ibu dah kejingit, tinggi siamang ni nak dia ke Mother Teresa long tang dah kejingit sudah kai ke bakaliak nak dia ngajukan nak benda imlang salang. Gilamat usnem arpo usnem arpo puai, gilamat yo COVID-19, gilamat yo pandemic, gilamat yo lockdown, gila ya suku hatu kano. Ni kira pedong hatu por mata, baru kipai ba, nak dia jong jelam ekria jungi. Lalu ang dia po jong kamolai jungi, barang kapategi barang kawai. Iba bon kibriu kebetulan kamensim kum ke Mother Teresa, kebanyakan kibai. How to help each other, how to help your neighbor. Isngutu ang ni kajlong Mother Teresa. Jadi bumnon ke bam, ay ke bam. Bumnon ke jan mankup, ay ke jan mankup. Bumnon ke jing man syong, ay ke jing man syong. Yang memban ki bayi masa menpet, nak liang juga kepet. Ya ke jinglong jing hiskuku ada yang perhat ya ke Mother Teresa. Atau mengamapi ilamu berlong kumelong ke Mother Teresa. Don ki kena harwe school abakli no ikai. Kang to nak liang jongpi la syai on da kedep ke jing puli. Fikwa berlong ayu. Nak liang juga kong ladang lahir la syai. Aku belong kum sister ada time sister Mother Teresa. Kau pilamu belong kum Mother Teresa. Kau ngalak belong. Kai hak nur kom pila belong kum mai. Nak liang jong tai na school dong benda juga an ruai show play an IT ho play an parit ho play bagan wat khat jong play bagan sina ho play. Kalau kai ke besutnan hadu ben he de jing puli. Kalau wedding sister. Maka benda juga kalau jika malai la benda kum ta kadang kolong bela syariah hau boleh. Kanu ka ba mangingile. Ka ba mangingile. Idon kami ka bangin syariah nanti hau boleh. Bangin scam wana kaliang father tilas ringkat bana kaliang jong father Stephen Raj. Pada jong ka Salvatorian hangnian. Ki ba kumju sister jongi, ki brother jongi.
benta jongi kalong ka kam ka bae ba malong ki spiritual leader kalong ka bae namar ba hap na iti so blay lo ka scam kini ka ya ba bon ki lenti ka jinga iti jongki pada prenga jal ti jongki ru ki bor ki mat si bon ki jinga usai ta no persyang ban ya ka ban le jubor ban ilam bakla lady father telesis teles dari father Stephen Roch ane ki brother jongi sister jongi banyalam nomor syaitan ulong ba laban ong o brio o syaitan ulong brio badan bor ha de baro hi ka benda basa kalau ha ka jingduai kidon kam na kaliya jingi banong ki brio ki pendam ba prit ha ka jingduai bar khamtam na kaliya ka jongi ong ide ki brio bag hapkan mau ba khamtam ka CMC jong ka mulai moro manta ka lang ka bonga mene ka ki la ya poy ka san post nem ha ka san post nem ka jilong joki sibon lenti la ya ide ki brio ban nginum la kalong nakaliya jungi ya ka ba nginum kran ino yang utang ni gawai ngin persyang ya ka man kedokti ki we ngin persyang ban sniu ya ki we ban ngin persyang ya ban kran kano ka ban pentho briai ki we ban nakaliya jong ka mod kan mau ya ka mod sakwe ki team jong mod Teresa if you continue to speak against others there's no time to love them dan nakaliya jong pi kalong la pi bun kambej man subeng man sukho inu nuru nam gan por kalau man iet kiwe kai gi banon kam idon kam ban iet kiwe akumba nila yo ya ka jingkai na tin ga jomble de hakani ga por mata kai madon na kaliang junga kamtam hakani hakani ga pothei ga bangima kamtam ga jinge hakani ga sngi mata yanga bathi gi bri mutip yoble abang itip yoble ai ban nakani jungi umrei ta ga ying ga sem junga kalong indiang ga bam ga di imarjan matpa hasnong ngakau kani katai idai kibriu lagin ong ngamdon ke bor banyarap detang ka mensim irap jong pi ka mensim le baha jong pi warga mensim sngos le ke jong pi nakabata kiwe kata kalabiang kalong ba penyerap na mata kiwe warga Christian culture teach us how to help others kabaning kong na siya kadong Kristan jini kalong kumno banyarap ikiwe abang irap ikiwe pada ngis kem kalong ba nakaliang jongi kanung isuhun habang iyo banyarap wani face cam naka jingkli jungi mata yang ni statue jang ka Mother Teresa at mong mene naka liang jong kirang ba jungi nang ne shakmat nong ne na pomoro ter kum tung ni aling bai ka mokro omsing yaring ba ang ti sepo jong kiniki manta jong ka motuar idong kalo bat kum juk mo seknam nang tu idong misang nyupling na do umrjam na mokhar face cam kiniki bantaru ajing siang lagi perkhat namar mata ngira pakhre ya ka jingtai jong ka Whiting Road ya ka bentang ni ina pala ban bu i signboard ngai kren ka sarkar ha ju sangin bu i signboard jong ka Mother Teresa aman la ke jaka ka ibiang ban bu i signboard abat hangin scam dan na ka jong CMC so kuman gidong CMC yang ni ke jong ka badai jong hot jong ka par jong ka mulai parish dan hangni bahajan kita masar bagi bengi iuran ni ka por mata tadi benta chithi gidong jitu ban bu i ni ka ya ka satu jong Mother Teresa scam ngin se syong in perkhat na kata na mata ka jingha ka jingyat kabdai ka bali punta ka jongi tong kibriu pi ka benda jong statue na smok ban ni ka jingkran jong yung provincial jongi si Father Lincoln ha ka to singi bai kren ya ka jingkran de po parish ari ong banak ka jing ngimde bang imani ka statue ngimde mani ka yung statue jong ka ni pathe andai abang ibu mata ya ka statue jong Mother Teresa kan pegan mau yang dan mau yaki ya ka jilong bokha bangin bu nuksa baha joka abang ibu ka dur jong Maria Trinity abang ibu mata ya ka dur ka jong Jisu nakane jungi man pengen mau manakane jungi ka long bangin mau bangin syakri ka ulai ngimde manakane jungi ngimani siu so kuman baha ya ka message ban ai for the provincial lingkot hak rosni ade parish hak bere hak jingkran jungi hak wei na ke mas ka bangin dan benta yang community bagi ke baru boleh nak kerhun rengkat, warga scam ke igi berdon kam hak ini por mata, ini igi beriu, mengawapi igi beriu berdon bok, belengi berdon bok, warpo ngilalat nak jinpang jong ni COVID-19, arko ngilat, warga scam, mata ke kenti ke patai kong, sekat third wave kan wan, dan kong hak ini ke por mata, ke third wave kan wan, warga boleh ngiduai kerpang bahasa boleh, atau nak longgom mon boleh, saya sien nakaliang jungi dia kon syakli boleh ikon jangan pergi ke school ke college university betre office kini boleh betre business kini boleh betre baru kini long back ya nanti bangnya sam saya sien kalau bag profession ba biji long
apa ke balang lem khra ang ni scam siap pelong I nagwi gi balang di senghe laka balang presiden gi snat ki baro ta poi ka por ta sarkar hai ni singi mata ini I gelong le pelong di program he pada net scam bagi sarkar ru kumbaga sarkar la pelong ni program di he I hakni gi singi mata harukom di program scam merupakan syaru mata laga di portion ba laga di snat laga di presiden laga di program gi badai jong ki balang bapir sarkar dari bansya kumbala pelong di program jong sarkar saya sin kemudian sebune nagalia jong SMC mulai moro breaker kui pi dan kat pi dengan syakmat dak mensim benikit ya ba para mapi kan wasu kemen ben I ya kajilong kawai jong SMC mulai moro I ya kajilong kawai gi jong pi adu kilong kemi gerang ba samla na mata kepada besar kabenda basa ka betre galong mata ka burom jong play ong girang ba jong ka CMC mauro te tristom na kabenda ni hakam len sa ku yepi kabenda basa pilap dong ngala brut ka por ngalut ka belah ngalut ka singi lamio belah lamio ka singi ngala pulut baro ilong kami di samla ba fa ngala pulut ka por tumdan kam bagus lai kai pilihan tau boleh katakan investment in long run katakan investment kanu man nagalang joki pilihan mata ka burom jong play investment in your future. Kaya pilihan mentah, pilihan kamu puslay, pilihan kamu don't complain. Lalu kata, you kata, kaya pilihan mentah keburom jong play, brave sekeku. And watch as where we go, and help us to be wise in times when we don't know. Let this be our prayer when we lose our way. Lead us to a place, guide us with your grace, to a place where we'll be safe. I pray we'll find your love and hold it in our hearts. Oh, you tu ya barohan tiga chingi kumba upresya ni hulai labun kisnem chingi kai hulai manim banya ta chingi ya utra manim banya ta chingi ya utra Nagamin sim so reban jemno yami ko try ni na dono Tin chong mi try ni kong ngin yai piam ngin nang yai sa ha jing in mar kelyang ngin nang yai sa ha jing in mar kelyang ni ken mau buram ya kilong shwani patay shita Kilamat pangki prat garanti Banduan raya ka CMC Banduan raya ka CMC Longkong ka na palatoha umang Hangi bentaman sa jingkin mo Nagamin simba shlur bashin rang Jinge ki tong ki yai tur shaprang Jinge ki tong ki yai tur shaprang Mentala pun ki dong mi patek Ki kambarong ilanang yakten Ilong kaway ni yang itelin Ban bit ban biang ha po CMC Ban bit ban biang ha po CMC Wala jing e yang iki kamla Ngi pa shubli